Haga Jingialehkai Subroto Cup Under 15 happening ke Meghalaya Persya ke DNS. Haba pai syagana ke Jingialehkai ke Meghalaya ke lakhor ke namjob. Hadin bagalala bat limsuk ke DNS Haduh pralanot. Baling bangan ke Jingjob ke Meghalaya kalayo ban rungsuk sya ke quarter final. Haga bagadon klidu jong ke mid ye point naga group B. Haga Jingialehkai Duran Cup quarter final happening ke Mohun Bagan SG Persya ke Punjab FC. Haba pai syagana ke Jingialehkai ke Punjab FC kalayo ban benki jar nengkong. Haga minit ke bakatnya lengba ke penalti balakan jat dau luka. Henry Hashwa ban kod ke kela step kata haga minit ke basau peu sau ke Mohun Bagan SG kalayo ban tap ya ke gol penyekhaj lengbau suhil. Pada haga kela mit kata haga minit ke basau peu pra ke Mohun Bagan kalayo yang ban tap ya ke gol pentam lengbau manwir. Henry haga minit ke ban riu peu lai u Philip uliyo ban tap ya ke gol penyekhaj naga benta ke Punjab FC. Pada haga minit ke ban nyau peu wei ke Punjab FC kalayo yang ban tap ya ke gol pentam lengbau u Norbertos. Henry haga minit ke ban nyau peu kundai u Rangialehkai bekensai jong ke Mohun Bagan SG u Kuming uliyo ban tap ya ke gol penyekhaj. Pada Haduh bukot ke kundai peu minit bat ke additional time baru artli ke kenhun kia khaj damar lai gol. Balaha banra sya ke penalty shootout banrai mano ban yorung sya ke semi final. Badai hak penalty shootout ke Mohun Bagan SG kala khore ka namjob haka bagalala bat pelim ya ke Punjab FC haka penalty dan riu lasan. Baleng baga ke Jingialehkai ke Mohun Bagan Super Giant kala yo ban rung sya ke semi final.